Mayong adlaw sa inyong tanan mga katabalers, no? Atong isgutan mga katabalers na doon naman goy mga nag-sudyot sa tuwa. Wag doon na po yung iingon ta nga comment ba nga unsay dapat ika-advise kung mag-abroad sila. Unsay ika hatag nga mga idea ba nga mga kanang mga ugali sa mga tao. Wala naagat pug ko ani video mga katabalers, advice kay nindot po ni siya, pinasahi po ni siya. Number 1 yun, una yun, kung nakay plano diri mo ari sa laing nasod, number 1 yun, magpaubos yun kasi mong kagalingon. Kay ang mudaot sa imo, o mo traidor sa imo, imo ra yung kagalingong Pilipino. Kapwa tao ra yun siya, muna tinod, muna real talk. Kay kanay gud usay sa Pilipinas, bisag magtrabaho ka sa opisina, bisan asa, adunay yun ay mga kasina, kauban nimo. Kung adunay mga kasina, na yun ay kasamok. So kay nasina sila, masamok yun ang inyong pagpanarabaho o grupo. Ang uban gani mo daot mo sip-sip. Ang uban gani bisag wala kay sala buhatan ka og sala. Walay dapat pangandaman ninyo nga moari ay mo dinhi sa laing nasod. Ang uban na lang naghilak na lang sa kaugalingon. Kay gusto nila ilabay nila ilang kaugalingon nga kusog, pero tungod nga nagunahuna sila sa ilang mga anak, silang pamilya sa Pilipinas ug sa ilang mga kagmaon sa ilang mga anak, ilang gipugan. Pero ang uban dili na to sila mablame nga ang uban nga nakapatay. Kay ngano tungod nga napuno na po na sila, wala pud ta kabulo sa lang historical ngano naning ana na sila. Ang buot na ko ipasabot nga sagad yun ang mo traidor mudaot sa tuwa kauban na gyud natong mga Pilipino. Kung mandrabaho ka sa gawas, kung nakay plano, mas maayo siguro nga mag-inusara na lang ka. Dili ka magsabay-sabay sa mga grupo na may mga Pilipino po nga makatabang og buotan o kasaligan, pero sagad gyud basta manarbaho samot na kung kanang adlaw-adlaw mo nagakita, mo traidor gyud na sila. Mo na real talk. Ang uban magbanat-banat og trabaho nga ikaw hinay ka mo trabaho kay siyempre baguhan pa. Daoton dayon ka, mantod nga madaot ka, mantod nga mabuling na imong kinabuhi paminti nakakasaban. Unay dapat pangandaman. Napag-iusa nga kauban nimo Pilipino nga leader, leader, bisag dili leader, musip-sip gyud na siya, mudaot gyud na siya. Na kailangan gyud magpaubos ka. Kini mga katablers, sulti lang nako ni og advice pud nako ni kay ingon ta nga dugay-dugay na pug trabaho diri sa gawas. Mas maayo nga mag-inusara ka ug sa imong kuan nimo nga ikaw lang kaysa mag patal-patal pa kasi imong baba diha kadugayan, ikaw may mabuhat og dautan diha sa imong amo. Kung gusto jud ka nga manarbaho sa gawas, sincero gyud ang imong ulo, imong utok. Full na gyud tanan, dawaton nimo ang tanan sa mga circumstances. Makasamok ng kagubot sa kinabuhi, mabot gyud na siya kay mga kasina o mga kasina o kasilos, mga kainggit sa imong kinabuhi sa imong pagpanarbaho. Mo na musugat nimo. Apil na sa sweldo. Mga katabalers, dili sayop, dili sala ang mga andoy, pero sugata gyud ninyo tanan ang mga problema sama sa mga kainggit sa kauban, silos. Naagi na siya mga ka-trader. Utangan pa ka, dili pa bayaran. Una ang inyong kuan, mas may mo ingon na lang mo wala ko kwarta. Kaya ako nagbada sa Pilipinas. Muna mga katabalers, daghan na nagbaho sa gawas nga pagdugay-dugay na sila, ikaw na di buhatog dautan, silusan po kanila, sinahan ka ba samot na may ka mo trabaho nga sila dugay na dili may mo trabaho nga gusto po sila nga mo leader dili mayo. Kita nga nakabalo nga nagtrabaho og dugay, kita angay nga mo advice kanila. Muna ang uban nato nga mga kauban nato mga Pilipino, imbis nga tabangan ta, ayudahan ta, ampingan ta, alagaan ta kay bag-o pa uban muduot pa gyud. Except sa mga lugar nga mga walay ning ana no, pero kasagaran gyud lagi mo daot sa imo, mo traidor, mo plastic pa no. So mo lang na mga katabalers, dili na ko taason mo to ang
advice gid nako nga pinaka the best gid to nga advice kanang pagpanarbaho. Kabalo naman ta. Kaya Pilipino kuyaw gid mo trabaho. Una-una sa ilang mga anak, silang mga pamilya sa Pilipinas, silang mga ginikanan. Anak gid na ang manarbaho pero kining moabot magud di mo diri katabulers kini insaka ni mo diri sa kuan. Pamay-maayo pa na sila sa imo ha. Kauban nimo pero kung kauban nimo nagtrabaho adlaw-adlaw, na ginay mo tira sa imo dia. Na ginay masina sa imo dia. Daoton juga mga katabulers. Daoton juga mga katabulers mo na ang akong advice sa imo niya. Ligo-una lang gid mo pagpangalagad sa Ginoo. Ligo-una lang gid ang imong baga. Pag-ampo lang gyud ka sa Ginoo, Ginoo tabangi ako. Panahon sa mga pagsulay nga dili ako madapag ug dili ako matumba. Ug ligo-una ako. Mo lang gid na imong baga taming sa kinabuhi mga katabulers. O daghang salamat kaninyo ug ang Dios maguban kaninyo. God bless you. God bless you.